baletu? Ne. Aljaž Pehar, kje smo mi zdaj? Na baleti, gospod Na baletu? Valeti. Čigavi? Gospod Lojze. Yeah! Let's go! Oh! Let's go! Make it hot! Come on! Let's go! Rock! Rock! Say what? Rock! Let's go! Everybody dance now! Rock this party! Dance everybody! Make it hot in this party! Don't stop! Move your body! Rock this party! Dance everybody! Make it hot in this party! Everybody dance now! Don't know what's on your mind. We come for you, have a good time. Me want you on your waistline. Me want you shake your behind. I'm in a dancing mood, girl, and I'm feeling good. Ja, pol pa je čas za večernik iz studia Dom TV, se vam živo javlja voditeljica večernika, Novica Večernik. Najprej domov. Kdo še ni slišal za tragični konec 9. razredov osnovne šole? Ta zvečer poteka poslovilni program, kateri je skrbno pripravljen. Vidi ste, koliko se devetošolci pomenili s takimi ljudmi. Polene, šel, sol, popr, moko, malo imenovla, pa prosim vas, izredno, v juho ne dajte nekakšnega predajza. Imete predajza? Predstavniki 8. razreda Peter Gor. Chłopcy k nam wyszła.
vrata. Morda pri nas čebevica, boš prijatelje našla. Seki saja, pa znali saj, rekli Maja, 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 mala zita in predrzna Maja, Maja, Maja. Maja, ki leti, leti, kamor koli se je. Zdaj pa ga sam še poiskat noter. Ne pozabiš nikoli. Razrediško mislim. Živite polno življenje, lovite srečo, iščite znanje. Jaz močno verjamem, da bo vsak od vas našel svoje sanje. Hvala. Sem nekaj zelo kratkega pripravil, ne bo res ne bom dolg, no, sej. Sam malo zapisal, pa zdaj sem se učitelj rad pokrov kriske včasih, ne? Tako sem mislil začeti, potem so me pa vsi kregali, da tole bo predolg, pa ljudi bo zebel in tako naprej, ne? No, potem pa sem rekel, v redu, bom pa malo krajši krombi, v bistvu dolga ne sem. Ne bom začel čist na začetku. Bom pa kar prebral. Še enkrat pozdrav vsem, ki ste vzeli čas. And say goodbye. Now